Senengunyaka ezinsapho zihlala kwisikolo nesijike sabayihostela kwaya kukho mbane namanzi. Ezinsapho zithi zabekwa ngurhulumente apha kwisikolo emva kokuba izikhukhula zemvula zatshabalalisa amakhaya azo. Sesineminyaka wonke sihlala la kulendzawo. Solo abasinaki ukuthi namunye lotako kutosicheka. Enye into nale building lebasibeke kuyo ayisana gezi. Yonke into nje seyinzima kakhulu etimpilweni tethu. Alana sihlala nebantwana bayafunza ayende kahle nje lento. So besicela man lo sivako amane tekutosibona asincede. Lo mama wabantwana babini uxhalabile ngokhuseleko lwakhe. Lethu simo lesingasimnanzi. Kokucala kumnyama eneminyango ayikhiwa sekucala ukungena abantu ukuthi bagcekeza. Wesithu akunagezi abantwana afuna bageze funa badle enelabanye bakhona abana matoho labanye basebenzi kahle labanye abahola ma grant akunawo way forward ukuthi kuyiwa kuphi. Sebekuhlaliswa kuluntu lithi abahlali baza kwakhelwa izindlu nangona kwenziwa izithembiso kukhangeleka ngathi izinsapho ziseza kuhlala apha de zifumane indawo zokuhlala ezingcono.